It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the young at heart. 5 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokubuqala usuku lwakho uphume uyobhala. Namhlanje ekseni incwadi kaJohn chapter 9 verse 3 uJesu waphendula wathi akonanga noma yena noma abazali bakhe kodwa lokhu kwenzekile ukuze kubonakaliswe kuye imisebenzi kaNkuluNkulu. Amazwi akhulunywa uJesu ephendula abafundi bakhe. uJesu behamba nabafundi bakhe bayithela phezulu kwendoda eyayizalwe ngaboni. Sebeyabuza abafundi bakaJesu bathi hawu Jesu nansi indoda izalwe ngaboni, ngoba kudala kwaIsrael babeyitshela futhi babazi ukuthi uma umuntu enento ethile esemzimbeni wakhe noma ezelwe ngaboni, lowo muntu usuke kungenxa kujeziswa abazali bakhe, ngoba benza izinto ezithile bese kujeziswa abantwana bakhe ukuthi kube khona izinto ezenzakalayo kubantwana bakhe. Abafundi ke sebebona le ndoda ibizalwe ngaboni, sebeyabuzana bathi Jesu bano wonile le ndoda izizolo ngaboni, abazali noma nguye? Uthi uJesu lutho nishaye phansi, akusibona abazali abonile futhi akusiye le ndoda eyonile ukuzizalwe ngaboni. Uthi kuJesu lokhu kwenzakalile lokhu kuze kubonakaliswe kuye imisebenzi kaNkuluNkulu. Ithi into kimi kanti kwesinye isikhathi uNkuluNkulu ke vumela izinto ezithile zehle empilweni yethu, hayi ngoba sisiyizona ezinkulu ukudlula abanye abantu, kodwa ayivumele ukuba zenzeke empilweni yethu ngoba nje ufuna sibone amandla akhe. Khona ezinye izinto uma engenzakalanga ngeke sikwazi ukubona amandla akhe, bese uNkulunkulu evumela izimo ezithile ukuze sibone amandla akhe. Ngicela ukukhuluma nawe namhlanje ngikupholisa amanxeba, kupholisa inhliziyo. Akusikho ngoba wena wrong, akusikho ngoba wena umubi kakhulu, akusikho ngoba wena uNkulunkulu engakufuni, kodwa ezinye izimo underline ezinye izimo uNkulunkulu uyayivumela ayidedele ukuze kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu. Ngakho njalo mawudlula esimeni, you need to understand ukuthi isimo nesimo uNkulunkulu akakufaka kusona kukhona isizathu akakufakela sona, kukhona futhi amandla afuna uNkulunkulu kwaveza. Ngakho ungadlula esimeni ungabonanga amandla kaNkulunkulu, ngoba zonke izimo uNkulunkulu akakufaka kuzona kusuka kukhona amandla kaNkulunkulu azokwembulwa ngaleso simo esuke sikufikela. Ngakho wena mawungena esimeni uzudlula ungazwabona amandla kaNkulunkulu, chances aleso simo siyophinde sikubuyele futhi ngoba awabonanga amandla futhi awufundanga izinto ezithile esimeni usukudlula kusona. Ngakho mawudlula esimeni you need to know ukuthi uNkulunkulu usuke efuna ukuyiveza. Maye efuna ukuyiveza uNkulunkulu unakho nje ukuthi avela dedela isimo, kanti ufuna ukuveza amandla akhe nokuveza ubukhulu bakhe. Abafundi bese beyitshela ukuthi khona wona ngenxa ngoba le ndoda izalwe ngaboni. Uthi uJesu no, lokhu kwenzakalile kuze kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu khona amandla afuna ukukuvezela wona, ukhona ipage ngaye afuna ukuzambula ngale empilweni yakho, ukhona ipage ngaye uNkulunkulu afuna ukukubonisa lo nobungalazi. Ingakho ededelele leso simo, ingakho evumela ukuthi bengakukhulumisi bengazwa nawe, ingakho evumela leso simo sikwehlele ngoba kunezinto akafuna ukukuvulela zona, ukungibulela zona, ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu uvumela isimo ukuzazambule, kwesinye isikhathi udedela isimo bese yazambula ngesimo. Ezinye zezimo izambulo uNkulunkulu afuna ukuzambula ngazo kithi. Ngakho mbona uNkulunkulu esimeni odlula kusona. Igama lami nguPhumlane ngwakaNkwanyana Isibongo. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega